Ujisu uding soawan ubah cisha. Ngai ku beli pi sin pat perlok kipa jusu tenat ban page video ku spell hakan channel. Ngai scam pedon na pedeng gamet ke buku bakke daga jing sumar ublei try kendat jungi. Tekan ke pur ke ba menta ngadon pat ban walam sipi ling baki kato ken netili ki dikhot bible sapang uding soawan. Ngila man sem naka gospel uyunis kalong ke bakasan ke dikhot ke banikong bat ke baar. Mga ngalong uding soawan basisya pat ukpa jenga ulong unong sumar beliso katenat baro bahanga kabom siso wongorno berkatenat baro kabasiso ukhalat jaka makan yo siso kambun uding baduso jong u naka gospel u lokas kanong keba sendriu ga dikhot keba supply aduk keba saupsan namar om judon uding babha ubase kiso buman lemne uding buman ubase kiso babha namar ya uding baro on itu na uso junguhi naba kim dikhet ya kiso dembur nagi ding she lemne kim khet ya uso wan naka laulun nong ding she ubru babha use ya babha naka jikin show kababha kadonot jong u ubru bombuman ru usei yaka boman nakajing show ka boman kadonot jung u naba nakajing chlei kadonot kasutur jung u kakren nang scam perlok bangla yo i kijing kai lingba kini kidi khot bebel bangla ICP hot akajing jenti jungi kum kibriu ngila ban itu lingba kiso kibangi ngiyat yeng haman lagi por man lagi sengi kajing jungi te ngilaru ban itu ya gibru bakumno yang ba kajing yeng jungi man lagi sengi lagalong orang ile kikam ke babha yu ibet yak ta kiso ke babha dang ile kikam ke basniu yu ibet yang ba kiso ke basniu te pedeng kajing ti jungi pat de ban jitbet yak ta kanti ke babha kenang bau beli ucap subha nakam ta kajing jungi baginang laru baginang le nanta kakam ke babha lagalong hakim lang salang lagalong apo ka balang lagalong kasnong ka tao kam tambe lagalong nakam ta ke buram ke jong gublei te khulu sibune perlok misalnya kan dupat hakiwi pat ki video